A knjiga moje dubioze, prije svega moram reći da nije ona standardna suhoparna autobiografija, kao koja ide, znaš, od momenta kad si rođen pa na ovamo, nego je to skup nekakvih priča koje sam pisao više iz neke potrebe za samoterapijom, nego što sam u stvari htio da, nisam uopšte mislio da ću to ikad čitati, više je to bilo u formi nekog dnevnika mog, jer sam se borio s nekakvim ličnim gubicima i problemima u to vrijeme, onda mi je to bio jedini način da to obradim iznutra kako treba i nekako je u tom momentu papir i olovka su čovjekovi najbolji prijatelji, znaš. Tako da nisam pisao sa opterećenjem da ću to neko čitati. Tako sam, kad mi nešto palo na pamet, znaš, nešto iz djetinjstva, ali nešto iz bliže istorije, ili ne znam, neki događaj, prosto bi se rodila priča iz toga, ja bi to zapisao. Vrlo neopterećeno i pisano vrlo jednostavnim jezikom, znaš, jer sam razgovarao sam sa sobom, u stvari. Tako da, ono što mi se sviđa je vrlo, kako bih rekao, vrlo neambiciozno štivo u tom smislu, znaš. I dosta ljudi mi je reklo da im se to sviđa što je tako lagano napisano i lagano se čita. Olovka i papir i to pisanje vama nije nepoznato, jer pišete pesme, znači reči, ali koja je razlika možda u tome? Nije isto, ali nije totalno nepoznato. Dosta se razlikuje. Razlikuje se za početak, znaš, kad napišeš 120 pjesama o životu, onda negdje znaš i neku tehniku pisanja, na kraju krajeva, pjesma je kratka forma, pogotovo nije to poezija, jel? Nego je to primijenjeni tekst koji ide uz muziku, tako da je dosta više ograničava, bar u mom slučaju, nego što je bilo ovo, znaš. Ovu vrstu emocija ne bi mogao pretočiti u pjesme, jer je zahtijevalo malo duži tekst. Rekli ste da ste pričali sami sa sobom, ali i sa ocem, jer on je imao veliku ulogu u vašem životu, ne samo kod te knjige, nego i kod muzike. Prva priča je baš o toj bas gitari koju su vam roditelji kupili sa zadnjim parama u ratu. Da. Pa jest u stvari, knjiga jest pisana zbog tog velikog gubitka koji sam imao i prosto sam morao naći neki način da to poredam u sebi i shvatim šta se desilo. A, kao što si rekla, moj stari mi je bio nekako veliki potporni stup i podržavao je sve što smo radili u raznim bendovima gdje sam svirao. Jedan vrlo nesvakidašnje biće. Obično ti roditelji govore dobro bolan, nađi neki normalan posao, evo za sad imaš 20, završio s fakultet, pusti se sad gitari, ajde radi nešto normalno. A meni je stari govorio obratno i na kraju to što su potrošili u ratu zadnjih 100 maraka da kupe bas gitaru, a ne kilo brašna, nekako je me zadužilo da onda negdje tamo kasnije pokažem da nisu pogriješili. Ali i sami ste otac. Gde on vam je uzor, pitate se šta bi on uradio, kako sad gledate kad znate šta je on za vas uradio? Ne. Naravno, u momentu kad sam dobio djecu, tad sve što mi je bilo čudno kod mog starog, sve što sam kao, znaš, bilo mi uvijek čudno, ne znam, u bendu prije dubioze kad sam imao 19-20 godina. To je bio neki vrlo eksperimentalni, elektronički bend. Uvijek mi je bilo čudno zbog čega moji roditelji stoji u prvom redu. Većina publike ništa ne razumije šta mi radimo, kao moji roditelji kao podržavaju, znaš. To je 20-godišnje jako vrlo čudno i vrlo neobično. I kao daj budite malo i vi normalni roditelji, vidite, gledajte dnevnik, pustite nas. Ali onda kad sam dobio svoju djecu, shvatim koliko je to bilo bitno i koliko je to veliko i ta podrška užasno puno znači. Čak i kad se ne sviđa, negdje to ostane kasnije. Stari je nastavio da dolazi na koncerte, a pošto je moj buraz tonac u bendu, za njega smo uvijek, i on ne voli, znaš, kad je koncert, bilo koji koncert, a pošto užasno volio muziku, nije volio, znaš, interakciju, da sad nešto pričamo, ne, on voli da dođe na koncert i sluša i gleda, i ništa ne mogu se obraćati.
I onda smo skontali da je najbolje mjesto za njega kod mog buraza, onda pored miksete, jer tu je najbolji zvuk, stavimo mu jednu stolicu, a on ima ovako jedan malo tanji podguznjak od ovoga, i on uvijek to nosio ovako na koncerte sa sobom, dođe i fino stavi sebi to, sjedne i nikoga ne ometa i sluša koncert. Ima čak jedan koncert koji je meni sad pravo drago da je snimljen. Negdje to možda u zadnjoj godini njegovog života, bili smo u Budimpešti. Kako se zvao taj? Na nekom kao brodu, nekom splavu je klub. A38, ili se tako zove. I ja nisam znao, snimali su taj koncert, ali pošto je bila užasna gužva u klubu, stvarno ga nismo imali gdje staviti. Jer moj buraz je s miksetom bio tamo negdje u ćošku, kraj nekog zida, jedva se i on pomjerao. I onda smo skontali da ga stavimo pored mene, onda na binu, da. Stavili smo stolicu i sad mi je tako drago jer vidim, svako malo je stari u kadru na koncertu i kako vidim taj njegov zadovoljni izraz, ko što bi ja sad svoju djecu gledao da rade nešto što vole i da im dobro ide i vidim kako je nekako ispunjen. Taj mi je snimak, često se vratim na YouTube da ga pogledam. Sve te vaše priče i sva ta knjiga kako je nastala, kakvi su reakcije ljudi? Jer je bila rasprodana na početku vrlo brzo. Kakve su reakcije? Prvi tiraž je otišao u prvom mjesecu i drago mi se ljudi javljaju nazad. Ono što mi je najdraže u stvari je da ljudi pronalaze svoje i počinju se sjećati. Ti neke priče iz djetinjstva čovjek zaboravi, nigdje se to potisne, znaš. Onda valjda neki takav događaj, često tužan, ti triggeruje da se počneš sjećati stvar, počnu izvirati ta sjećanja. I onda mi je drago da možda knjiga triggeruje nekom sjećanja, znaš, neka nevezano za šta, da li je djetinjstvo bilo, ali negdje, znaš, lijepo je negdje se sjetiti zbog čega si nešto uradio, malo sebe pogledati unazad. Jedno što mi je najdraže u stvari, ja mislim da ljude moje generacije, možda starije, na kraju krajeva i tvoje generacije, podsjeti i znaš da te naše roditelje koje često zaboravimo nekako u toj frci, u tom ludilu od života, a nekako ne bi nam ništa falilo da svaki dan dignemo slušalicu, nazovemo ih, čujemo šta oni rade, nemam pojma, zovnemo ih na ručak, odemo im na kafu. Znaš, onda možda ta knjiga podsjeti nekoga na tako nešto, jer kad ih više nema, onda skontaš, jesam glup, mogao sam malo više. Ali pišete i o apsurdima. Koji vas taj apsurd ovih dana možda najviše nerviraju, pošto svet je svet, kakav je svet danas? Pa globalni svijet postaje ali stvarno iz dana u dan, luđi i apsurdniji. I ono čega se najviše plašim je sve što bi mi izmislili kao neki virtualni apsurd koji može biti kao duhoviti, koji bi trebao skrenuti pažnju da kao ne ide baš potpuno ludilo, već sutra ili prekosutra neko to izgovori, neko takvu budalaštinu uradi, tako da ne znam u kojem pravcu planeta ide, znaš, od tehnološkog razvijanja i umjesto da, ne znam, vještačku inteligenciju koristimo da se nađe lijek za rak, mi se još uvijek oduševljavamo time da kompjuter može napraviti savršenu animaciju koju možemo da stavimo na TikTok ili Instagram i da to sve zajedno ne služi ničemu, znaš, i da se troše neki trilijoni gigabajta svaki dan, a negdje se neki čumur mora naložiti da bi ta struja postojala. Tako da mi živimo u nekom potpuno suludom lupu u kojem kao proizvod, ti se ne sjećaš Top liste nadrealista, evo sjećaš, da. Ima taj skeč koji genijalno opisuje današnje vrijeme, a to je kad imaju fabriku za proizvodnju ništa, sjećaš se toga, ima fabrički pogon i oni proizvode ništa. Od dva materijala, jedan se zove džeba nestalo, a drugi se zove ne znam nija kako, i oni prenose i svo vrijeme se bave ničim, dakle nema ništa u njihovim rukama i oni proizvode ništa na kraju. Mislim da smo tu već negdje u takvom apsurdu u kojem non stop, kako bi rekao, na globalnom nivou se zagađuje planeta da bi proizveli ništa i da bi mislim, a o politici, ratovima i tako dalje tek neću da govorim. Tek je to idiotizam.
Dubioza se bavi tim apsurdima već od početka, od kad ste počeli, to vas vodi kroz život nekako. Kako ste se odlučili da se sa tim, da se oko toga vrte nekako i vaša muzika? Pa ja ne vidim zbog čega bi u ovom vremenu, zbog čega bi uopšte pravio bilo kakvu muziku što da pravimo muziku koja govori o ništa, o ničemu. Osjećao bi se kao da sam u tom skeču nadrealista u fabrici koji proizvodi ništa. Prosto živimo u takvoj jednom ludlu u kojem, bar za mene lično, umjetnost koja negdje u pozadini nema neku poruku, neki točak koji će da nas zavrti, za mene lično nema baš pretjerano ni smisla da bi uopšte konzumirao. Dolazite u decembru, vidimo pozadi u Ljubljanu. Šta možemo da očekujemo od toga? Pa, znaš što, nama ti je Slovenija, sad bez one šuplje standardne, stvarno jest. I jučer smo se vozili ovom stranom, ušli smo iz Hrvatske, tamo kod Karlovca, na Vinci, pa smo se vozili tim, Bijelom krajinom i magistralnim putem, ili kažete magistralnim, lokalnim putem. I baš sam sa suprugom se vozio i nekako gledam i znaš, mi smo svirali u svakom, ja mislim, i selu u Sloveniji, ne svakom gradu, znaš, tako da čak i one žute table, znaš, Za grad, da, za mali lokalne zajednice, pa svirali, sve smo svirali i kako smo se vozili, pa Černomelj, pa... Tamo su bili festivali. Da, i tamo smo i u klubovima svirali i toliko to stvari koje zaboraviš i onda kad kao prođeš tim putem, kao, pa ovdje smo svirali, ovdje je bila Bina, ne znam, Metlika, tamo smo svirali tu, sjetio sam se onoga što iz Metlika, sjetiš se ljudi i počnete se vrti, znaš, jer smo, ima još jedna, znaš, anegdota. Mi smo počeli svirati 2003. U Sloveniji smo već 2004. 2005. Slovenija nas je prva prihvatila. Bili smo bend koji pjeva isključivo na engleskom tada. To je dosta ostatku Balkana bilo čudno, uglavnom smo nas odbijali, nisu htjeli da, niko nije htio da nas dovede, znaš. I Slovenija je prva koja je otvorila vrata i mi smo onda svirali non stop u Sloveniji, a od Hrvatske pa dole tu i tamo ponešto malo. I sjećam se, ali ono što je meni bilo, znaš, najzanimljivije, to je recimo 2005. Ma mislim, nije to puno daleko od, znaš, to je 10 godina iza rata. Kod nas još uvijek to još uvijek ti vidiš rupe od gelera, još uvijek i tako dalje. Još uvijek je polupan grad, manje više. I znam, kad sam došao u Sloveniju, kao, ovdje sve štima jebote, znaš, je li moguće da ovako štima? Ono što mi je najfascinantnije bilo, čega sam se jučer sjetio, tad sam imao problema sa stomakom nekakvih, ne znam. Bilo mi je fascinantno gdje god stanemo u Sloveniji, neko selo pored Černomelja, pa neka petrol pumpa, recimo, pa mi stane, pa moraš u WC. I onda ja sam bio fasciniran, a osim što ima kako mi kažemo, kako vi kažete, tariguz, znaš, papir za WC papir, ja? Bio je znaš, za ruke, kad operiš ruke ima i taj. To je kod nas u Sarajevu bilo samo u jednoj šminkerskoj kafani, samo jedna kafana je to imala kao taj papir. Kod njih na svakoj pumpi, svakom selu ima za ruke, znaš, toliko je štimalo sve. U međuvremenu ste i vi do vraga otišli i kod vas zna nestat papira. Ja po toalet papiru vidim kakva je zemlja, znaš. Ja, da. Nećemo u drugima onda. Znaš da potom, evo, ajde da budemo potpuno otvoreni. Po ustrojstvu i količinu toalet papira u WC-u neke zemlje možeš vidjeti koliko smo sranji.